Ali punjaguta charipaychi tukuylla rikun mashikuna shinallata kay pachagupi kay Quito llaqtamanta suma napaykuta chaychipanchik tukuylla kay Imbabura markapi uya ayllukunama mashikunama imashinami kay Alishka domingo inti punllapi ashtawanqari kay wañuy llakikuna rikurimushpa katimuparka ashtawanqari chay kuskapimi kanajupanchik ashakuta ñukanchipash kaypi rimarishpa katimukripanchik mashi Pedro nachu Pedro Perugachi ashtawanqari kay rimay ukumanta ashata kunan kay pachagupi kanajupanchik indiayapas sumakta kunachishpa katimupan ashata imashinata kay llakikuna rikurimushpa katimuparka ashtawanqari kay domingo chunga pusa kay diciembre killapika mashi. Alipunlla mashikuna, buenos días, tukuya uyaga mashikunawan. Kaypimi kaparka lugar del suceso, ya que pasaparkanchik chay lugar mi kaypi kaparka, chaymantaka casi de 40 metros abajo me shamuparka carruka apamushpa ñuka wawkitaka shamuparka, chay poste manda justamente kaypi chay puka carro shayakun chay postemanda apamushpa shamuparka chaymantaka ña chawras imashaniparkani las 4:30 de la mañana kaparka chawras shina pasaparkanchik shinachu ñukanchik kayma tigramushpa kaypi samashpa ña samankapak shayarikuna shina pachashaki pasaparkanchik. Kikinkunaka maymanta pachata ña shamushpa kanajuparkankichik ña kaytachu siempre yalin pashkankichik kaypichu samankashkankichik. Ñukanchik shamunajuparkanchik Ambatomanta Saquicili llaqtamanta nishkamanta shamunajuparkanchik chayka samaytaka maypi shaykhurisqakupimi samankashkanchik wakinpika ashtawa urama wakinpika kaykunapi wakinpika ashtawa hawama shina samankashkanchik chayka ña kutin chay punlla furgonetakupi ashata fallahupimi chaypi samankapak kaypi shayariparkanchik chayka chaymanta shamushpami ña ñuka wawkitaka casi 40 metros apamushpa kay paredpi tukuchiparka kunawraska chayra rurashka kay carrupas impactarimun carrundi ña kaypi tukuringapak shamuparka kunawras kaypi chayra muruta shinashka fresco kapan golpi kayka golpita pasha pared entero ñuturishka kaparka golpi carrundi y ñuka aproximadamente mashna metros karka mashi más o menos mashna metros 40 metros mi kapanka mashi chaydami apamuparka 40 metros. Shinapacha shinami kan ñukanchipas kay llakikuna kunanqa ashata ña kaypi kanajupanchik imagutata rurashpa kagripankichik kay pachagupi ña kaygupi chingaripan ashtanqari Aníbal Perugachi. Kaypi ñukanchikpa yayka shamushpa shuk oracionkuta shinashpa almakuta haku wasiman ninkapa shamupashkanchik mas shuk velakuta paypa shutipi prende sakishpa tigrankapak shamupashkanchik. Kaymantaka ña chaykuta oracionkuta shinashpa velakuta prendishpa tigrashpaka ña kay pushtukutaka ña despedirishpa ripanchik ña kaypi shina pacha llaki pasashka pushtukuta. Shinallata carruka maytata haykata lluqshimurka kay ña carruka kayta bichayman rinakun na urayman rinakun bichayman rinakun ima chaytachu ima de una vez shamushka imashata kan. Chayka chay ora chay poste lado ora puente mandami lluqshimuparka más o menos más de 170 kilómetros por hora me shamukushkanipan chayka shamukushkanipan uramanta mi bichayman lluqshimushpa mi ñuka wawkitaka apashpa yaliparka chayka na tiempota kurkachu nimapapas chasna pacha shinchi shamukukpika ni uyaytapish na pagdapashkanchichu. Shinami kan kay llakikuna rikuri mayqa pushtupi pachata kananchik mayqa kuskakuta kanqa kay shutika yachapankichu. Kayka Quitopi vía Simón Bolívar sector Punguasipi mi kanchi puente Punguasi Loma Punguasipi mi kanchi justo Loma Pipacha kapanchi. Loma Punguasipi nachu. Ari chaypi mi kapanchi. Shinami kan ñukanchipas kay man Quito llaqtamanta wayrama lluqshpa kanajupanchik ashtanqari tukuylla kay patak chunga sukta uyaripi uyarishpa kanajupankichik ima shinami kay llakikuna rikurimushpa katimupashka kay wañuy llakikuna shinapas ñukanchik suma kay llakikunapi kimirishpa pakta kanajupanchik tukuylla ayllukunaman rikuchishpa maypimi ashtanqari kay Alishka domingo inti punllapi ashtanqari chunga pusa punllakunapi shinallata chusku pacha tutamantapi kay wañuy llakikuna rikurimushpa katimupashka chaymanta ñukanchik kay kuskakupi pacha maypimi chingariparka paypa ña vidaku chingariparka chay kuskakumanta wayrama lluqshpa kanajupanchik shinapas kunanqa ña imashinata katimukupan ña kay justiciata mañashpa kanajupanchik mayjan kay llakichik mishukunapa nipanchik mashi.
kay llakichik mashikunapa mishukunapa mari justiciakuta mañashpa pachakapanchik kunawrasqa kaypi kaykuta shinashpaka chay ayllukuna tukuy shunkukunpak ayllukuna Otavalo llaqtamanta shamunakupak ña parque El Arbolito kay Quitoma ña buskuna ña llukshimushka nipan ñukapa kayshu familiakuna ña chaypi kidaparka gentikunawan shamungapak ayllukunawan chayka ña kaykuta shinashpaka tigragrinchik ñukanchikpish chay parque del Arbolitopi tuparingapak mashikunawan y wakin mashikunapish ña kay Otavalopi kay Quitopi shuyanakuwashka sikari chayka ña chaykuma rishpa ashakuta justiciata mañashpa kankapa munapanchik maski maypin usharishkawkama. Shinami kan ñukanchik mashi Pedro Pérez Guachiwan ashakuta rimarishpa kanakupashkanchik ashtawan tukuylla ayllukuna mashikuna ashtawan kaypika takin mashikuna pash katin mashikuna pash taki talikachikuna pash kaypi pakta elishpa katimunakupa ñukanchikpash ña kay pichika pacha chawpi tutamantata ña Quito llaqtama llukshimushpa kanakupashkanchik shinapash wakin ayllukunaka chayamunakumi ña ashata kashkama kay parque del Arbolito kuskama chayamushpa kanakupanka chaymanta kikunapash convidarishka sakripankichik ñukanchikpash convidapi kaypi pakta elishpa kanakupanchik shinapash mashi Carmelita shinami ñukanchikpash kay Quito llaqtamanta wayrama llukshpa kanakupashkanchik maypimi ashtamgari kay mashi Aníbal Peruguachi ashtamgari kay ashtamgari ña kay shuk antawa shamushpa ashtamgari llakichishka kan mashi yupaychani mashi Carmelita shinallata Quito llaqtamanta shinallata tukuylla kay Imbabura markapi uyan mashikunama suma napaykuta chayachishpa kanakupanchik shinapash ñukanchik imashinami kay punllakunapi shuk ruraykuna pakta rinakunamanta riksichishpa katimunakupashun.